Hello mga pangga, good morning, welcome to Kantayo Beach page. Pan lang mag-share sa ta, magpagasolina kay usa na lang ang bar. So dire sa tad sa gas station Atlehan tayo na. Okay, so nakuha na nato, left the handle, so we're going to the regular. We're gonna do the regular. So we press that 87. Oh, nagkuha na pangga. Nag-count na siya, which is right now the regular is $4.19 here in Pennsylvania. So dapits na ami dapit sa kuan. Mo na ang nag-count na ang fill up sa ako ang sakyanan. So you don't have, we only have one bar left. So kaya time na nga i-fill up na sa og gasolina kay kuyaw basig magtud ta di ra ba mi kusgan si mother. So kung magpalit og gasolina, ang tips nako magpalit og gasolina, ang akong bana mismo nag-ingon, it's better nga you will get your gasoline at the same place. Okay, you know that. Oh, it's done mga pangga. So fill up sa ako ang car, it's $58.69. So alright, human na. Okay. Tabo na to. So kung magpakuan og gasolina, it's the safety way to do it. Let's get the receipt. Do you want the receipt? Yes. Okay. Receipt is printed. Okay. So better off na ang safety kung magpagasolina is you turn it off. Kuan dili palisidre. So ay sa kadate tapos i-on ang patangag sa cover. Itong adventure ninyo mga pangga sa kuan sa akong pagpagas dire sa gasolinahan na mo. Okay, alright, so turn the car back on. It should have a full tank. Okay, so it is full tank. Now we can start moving.
So Wednesday morning here in US. So drive na padung dito sa trabahoan ni Mother. Drop off si Mother. Say hello mga pangga. Hello mga pangga. Hello. Okay. Good So, morning. Evening there. Yeah. Evening Good there. evening. So, around the world, good morning, good afternoon, good evening. So those who are Kantayo Bets subscribers, thank you for subscribing my channel. And so ang ato lang is cover ta sa life activities here in the US and sharing my talent, sharing to others. So although talent nga gihatag ni God, it's always it's always good to show it. Kay kanang basig kuha og balik ni God ba, bisang gug dili ta ko bisag dili gud ta kanang professional singers or professional dancers, but if you love to do it, do it. So kay gihatag na ni God para nimo, so embrace it and be happy. So, mao to mga pangga. God bless and take care. Love, love, love. Thank you again for subscribing my channel.